Tungasoa, Manasa Sika Yabi, Hanaraka Vau. Casa que faz a base de ar. Gaga zahay sady kivy amin'ny fomba fitondrana ty an'izao raha-mpanjakana zao, raha-pirenena zao. Zay ny tena mahagaga anay hoe magnino le fitondrana toy manao ohatran'io, ohatran'ny raha misy olo tsy mitondra gnao fa ohatran'ny hoe sagnatria resaky hoe manao tao fahatany. Mikasika an'izao base tuliara zao. Manao an'izao ohabola raiky zay tokony ho atao tsy anjera zay hoe avant de faire quelque chose, il faut faire une étude psychologique, sociologique et philosophique de la situation pour bien mener à la réussite. Mba diniho tsara le olo milaza hoe ilanay bazy ampandehano mba jereonareo iza regny olo regny aneka olo ny miandrala ary zahay manohitra ny bazy tuliara eo tsy misy olo maome drala anay, tsy misy olo mivily anay karaha eo le no miadrala avao olo reka no mimenimeny fahatany. Tsy misy étude psychologique, sociologique et philosophique de la situation hoe hagnasoanay io, hagnomiasa anakay io, izay avao. Moa vitan'izay izy lafa atao analizany io barakay raha anakareo hoe hosoavy sy ny karazany zany tsy raha ilainy eo. Lafa vita aseo roaha teo longonareo reny lafa natao mpamafa tokotany reny roaha. Misy resaky administration agny hoe misy conseil des ministres zany nampijano anio le fitrandraha eo fa misy kosa directeur d'un ministère nanao an'izay ampandehana base tuliara eo. Anao zay le tsy fagnarandalana zay. Conseil des ministres et puis directeur d'un ministère fa misy manque de parallélisme dans la loi am'izay foana zay. Ia directeur egny zao hanohitsy haraha natao le conseil des ministres roy. Anao zay fa tsy mety zay. Faharoa koa ny tsy mampety azy io ary tokony ho taitsy reto le mpiandriaky reto. Io andabo io anie ka tsy fanagnany, tsy propriété ny commune urbaine. Oro ny nanome autorisation ny base tuliara hitrandraky raha eo commune urbaine. Tsy ao agnatiny zany nany service de domaine io fa tsy ngany commune urbaine fa tsy fagnarandalagna iaby zany. Ataotaotsika manao an'izay avao. Tanao zay tsy fagnarandalagna apetraky mikasika raha base tuliara ty. Ary en plus era protégé io ranobe io. Ka lafa ny raha tompoky era protégé fa tsy any tuliara sasy io, tsy any Madagasikara sasy io, fa an'izao tontolo izao. Ka lafa an'izao tontolo izao hitrandraky eo ba tuliara tsy maintsy mangataky autorisation baka amin'ny Nations Unies zay vao trandraha io rahery. Tsika nan'izao tsy manao an'izay. Zay aby alegy fandehandraha ty mamalo azy io e. Ary misy ny sasany manao an'izao hoe tsy mikasika ny ranobe io era protégé zao fa akaikiny aty. Oh là là, mba mieretsereta ro lahy akaiky aia ka laha ohatsy zao io tragnonao io voafefy misy lakoro voafefy kavily zay akaiky ny varavagnanao eo manao maloto. Hanao an'izao iaho mahazo manao maloto koa fa tsy agnatin'ny lakoroko toy ato fa ao avao ko no manavy ha. Zay zany nataonao. Hiantraiky aminao, hisy fiantraikany aminao loto ataon'olo ambaravagnanao eo. Ka manao an'izao koa tika ny ranareo nahita kalikily hoe tsy ao agnaty lera protégé raha eo akaikiny eo koa ka lo mandeha eo. Ary en plus ny tsitsapanareo itinéraire handehana magnaty andavoy aneka mandalo mitraverse any le era protégé. Ka iza lazainareo hoe tsy voakasiky ny era protégé. Ka mamory vandy avao lay tsika fa voakasiky io. Ary zay gn'antony nanavanay an'izay hoe nareo le mba mamondria olo. Zahay alohan'ny ho nanoheranay raha eo ane misy olo manampahaizana nanao étude raha reo. Ohatra Kradoy ane agnisan'ny miady amin'ny raha ty koa. Hoe tsy manaiky amin'ny hitrandrany base tuliara azy. Olo manapahaiza zao.
dia tsy hoekenay ny hampandehana anio base tuliary eo. Ary fiangavianay ze olo rehetra eo amam-pileanay hoe andesinareo amin'ny tany ze fiavianareo agny le base tuliary eo hihalinanareo agny koa fa misy harena ankibony tany koa gn'agny fa tsy gnanay ty avao engao taninay io. Eo amin'ny DPP Benin, ireo mpitandro ny filaminana. Fiarovana tanin-drazana fandrosoana. Ay moa fiarovana tanin-drazana.